Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kani kedai ke Lempung Yakob nyak kali, kikali Arsyaka bat cycle. Kabala pelong hakilai sengilanter, kata nadu ke khatsau hadu ke khanril tereng, mentau naiwing Arsyaka kendai. Hayau Shillong tengah. Ya kani ke Lempung kabala tep kum ke Shillong Endurance Motorsport Challenge 2019. Kebalong ru kesien kebalai nadu bala selang pelong yaka. La pelong dekat kenhun Shillong Endurance Motorsports Club, ringkat ke jingkersan lang ke Meghalaya AIDS Control Society. Hakani ke Lempung Yakob hakini kilai sengi. Lawan yang mentah daki hinyu kulai ngot kinong nyak kali, kinong nyak tuk-tuk bat cycle na keleng ke jela, bat ki jela bermarjan. Hak ke Jacob, hak ke 4-stroke open motorbike kategori ke 4x4 stock, bat ke 4x4 modified. Bat hak ni ke Lempung la dantang kawai ke kentai ke balawan yang mentah. Hak ke Jacob jong ke non-gear scooty kategori, la job da uban tip lang kharjana. Ubalawan baar udai Dipok Kumarsa, bat ubalawan balaipat udai Angeles Jasai. Hak ke 2-stroke novice kategori, la job da Riphin Star Sotun. Ubalawan baar udai Batista Marbanyang, bat ubalawan balaipat udai Ukardi Nongrum. Hak ke 2-stroke expert kategori, la job da Jaki Trang. Ubalawan baar udai Ukraw Borlang Endhar, bat ubalawan balaipat udai Utaybor Wankar. Hak ke 4-stroke novice kategori, la job ya kenam lakdo da Udaren Daman Bahak Harkungor. Ubalawan baar udai Udap Kupar Marbanyang, bat ubalawan balaipat udai Batista Marbanyang. Hak ke 4x4 stock kategori, ya kenam lakdo la job da Uban Lampang Marbo, bat unong yarap jong Urikaniel Nongrang. Ya kenam baar la job da Udaniel Harkungor, bat Usanses Kumar. Ya kenam balai la job da Usani Nongrom, bat Ularis Imyong. Hak ke 4x4 modified kategori, ya kenam lakdo la job da Francis Harkungor, bat Udai Hok Harmalki ubalong unong yarap. Ya kenam baar la job da Usandi Cliff Marbanyang, bat Uruni Lingdo. Bat ya kenam balai la job da Protik Roy Malngyang, bat Viru Dekhar. Hak ke jelang sam kusnam cikinong job, hak ni ke Janmit Laidon Langro u ADC ke East Castles District, uba MB Tongper, bat ke chairperson jong ke State Commission for Protection of Child Rights ke Kong Mina Kharkongor ki balasa mi ki kusnam cikinong job.
Back now.
Ladies and gentlemen, we have to come to understand. Now we are going to highlight. Kenalkan yang mereka, ini sebuah slogan. Congratulations. Boy. We want that you can do anything that a man can do. For the information of the body of we adjust really, the judges adjust really to be best jumper. How about giving a in second place we have once again Baptista